العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Kwezi watukufu Maislamu mawatani ya mashuja ti kusudi in second ti kusudi hamhimu lelo ni beheri sala vanu haruma haina mrubaika yao nguono ka entia hatu ngerumao nai entia hatu ngeangami yao jeni pare e amando doanama ikayao ngari wanawe bwana inuo ntipia abonga nyuenji kabisa sha wafanyao ezi hazizinu daima baada ya mahadisi baada ya consultation bokori fanya rawafikiana enamna lazimu rifanye hazi emakatiano harumwe communication au kasi singa sivanu hawambio wakomoreza kweli hawambio wakomori izobokonga bo wenji wazihisi watu subuti uzamba ngasivanu ha ndongo yambao saute dhafa la voix des faibles si singarambao izo o tolomu hazini o wafungwa o torture wao o waboheze haki za hao watu subuti wazamba watijolwa wafu abongari rende hao dohanywa doji yabone sazeno za hao haizonga mbehuri salamu himu banu amwadiso emanama Muhammad Ibrahim Barufu kimbaye swalihi Sabahuddini fundi mbaye zainu haina mndu waika yao rukunyoti pia haina mndu wanwe bwana inu ha ikhlasi kontro ya azali ngamumeyo andilo usiku wa lelo unu ekango tuka ufanya lera izio dakika mingo mirandaru yarenge bainge dakane au dakika mbili ya rongo weluha ya kijeni wakomori dwadungo ujenenda mavantara shahaina mbavi wokode mdi ajuka ui amini ngabo mazuki watu ngabo mafundi watu waika yao wao mamutakhasisina wahezi hazizu wao maspecialisti wao majurnalisti wao waika yao marita tuwe waju ushinda waranzishiye izu ya bidiri zambe bang azalinge mlemevu azali hadanganyiha shanganzao ribezeri rimsindi hedi ngosi ezenungo muhimu kunku izo mduka na uzamba vanu hauka izo ngazanzo zijiri shasi isi umwana mamiri haina mndu waika yao ngari wanawe bwana inu ngamumeyoni ranzile usiku wa lelo eke mndu wanzo ngena dakika 10 bahina rengeze mbili ya rongo weluha ya kijeni ezenungo yanzo ya zonesi rojo udiwaza mndu hamadami izotika uzifikiri shaho utungu hele dharau banga muishi ya bwana tola ya kaurongoa ya kaujibu msaidia izo ya hamba ukalelo ngari ulili wao ngari fungi wao mdungure mwabali beluna msaidia kueliwa rengoa komori wa warede ya mamba indu itona mana kena ukiriri yanshena mnainu ya uka hamada gazu ya ulawa kawajataha samaha kawajafanyi wezengo za lazimu aimani ya ulawa kawajataha samaha kirasmi sha aimani ngu ulawa azali ende ya swali zevuvuni gazongu ulawa azali anje ikoni ende ya swali ze emiji ya hatunga ritungo uralwa hitwa ulio ya utaha samaha wanuweke mru hauwa mru watina ubenza mru taha samaha urudi utowe dia iyo denamna boko ilazimu ekamru hauliliwe kiankili wanoke ngarambao mabounu ngabo wandu wenji wa johanza wende wasaidie zembi shangwa elewa wizo rambao bana yauka mru ya mru watina ubenza yohamba bighair amali watina ubenza au khatwaan
fadiyatun musallamatun ila ahlihi yabo bautola dia fidia mrede hanike famila yule kemdu kajabenza sheka mru habenza yule lazimu ya ulawa yule lazimu mru ya ulawa wakatabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs abange manunga bo wandu enjiri wallahi ngabo wandu wakuri para bari rongo wabanyoka bala mimi tsabanga mjo ulawa bala tsaba mjo tolo hazini tsambaja udemana nenda shanga mjo kanganya na haki o wandu waloko hari mazali swafi ngwambao ya ukana indemba sutu shangu ajuao ya ukangwa udaona wanadamu waingu warindonai eni juhenende eyabo ujoka urongo wando monti wanunga wandu walo hunu wasaidia wezi ngabo walo hunu wa daza watona haja nezi hundao o karibu nao ngabo walo hunu wa wanao ambao basi mimi ngami mongonimo ekamba ngazwa kwa mali ainge ntini yoshamino wone se geste ekera mbo azalinge banu limzia ngabo wenji watuanza kufanya meeting azala tuanze kengure ngwa edore ngwa makomori nano wamezine zenkazu izongizo Faransa shake zitujwa za mrenga yabo embabi yuno mndu ajingo twaba abantu babo urikozizo na izo namba obanu zinwangu walokomori watolwa muhazini watona maji watona mwenje kwa tusubitu ambao tujodudu ndo ulwa wafu wali swasumu alafu sisi ngari zambao yabonga bolo huno hamada si watu subitu uzamba ngabolo huno hamada si watu subitu ndo aeroport ndo tahazali ngabolo hamada si watu subitu ndo rumozo leteli ndo tahazali ngabolo hamada si watu subuti wenda haina bahanu bokolo ambao wandu wao ndo watsa sisi ngari zifanyao abonge marehemu ade hoikoni hamba ekanyanzo wemndendewa au yemndendewa hende mwendo kajajua wewarenda sitahamili bangabo ensi huyo tanabahi womna jimbo wa marehemu ade ado hamba ukana ekanyanzo emndendewa hende mwendo kajajua wewarenda sitahamili bangabo ensi huyo tanabahi yaweke ngo tuka utimize furazi ya bali mtata hangu wambe engenda we ujofanyaje engenda miti johenda yabo yali iyo tindi hori yo shanga siwa ukana ekemru hauno ndongo ombi mruzi ziya hamvu hauzambe hauzi hutambishi alhamdulillah ngamwani soni rumiemba mvu nirudinga mzambo ila ukazi tambihe iyo ya hema fenya no rumaduha zine zirewe yede watu batwa tambia ta ubasi sha mtume sallallahu alaihi wasallam abenya wana ndongo mbi mar'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi nazizie kenge na mvu abogo jozizie hamali gojozizie haina ngo fa illam yastati' fa bilisani eke kutushinda kutina kuzia basi hambazi utambishi fa illam yastati' fa biqalbi eke kutushinda uzambe eke kutushinda nezi utambishi basi mrutu haruma nzimabo uwo mru mwenza shonga idoda aba uwo mru atawana nsia shahama dagazu kana ulwa wari sanga ndora timizi mahati sita kabata tambasama haya kweli atawa ayimani ya jari Brazil uwonyiba pale waonezila mutina faiswali na salimu kwa tujwa zabari lelo emotola dia ulawa emalabano wale vini wafira jiwanu watoloja olimili ya wamba uwe karitujwa iyo gazi karitujwa ichao karitujwa kawenza karitujwa kawe efasira yabo muwa mrudi mrenge wandu wao mwarede mbesili iyo demani ya mdu kuka na utungu wandu amada si haukamdia chozamna mwana hamsomesa hata ubalagari yonza mrango lewe matokenga yomema ewe itimshipa vuroho ewe imru makinifu hotsengelea eze appareil eze avion gantu weti mda paru surmene weti mdu mwenza tasio we mdu boko yoni jaba kana usindi hamdu wani mdu musaba izopi ya mdu tundo ba hemotola mbia biraba bali ya biro hitwani ha ebala salam taka ya dimari ola kena ulazimia fanya hazi we kayonga nzo mdu walo makinifu au kaina katajweshi eshe yasi shabira rumwele da haha mdu hamadola apike kena ukiri riuliliwa rifungiwa ritaraulwa wanatu wafumu habari
wache walevi na wezi na malaba na wache wanajua kwamba kartujwa ila bali kartujwa kaupenza kartujwa ino accident ino jau kamem hizo ngoma zombi aje bana jado rongo hanse hojao abo unafiki sheke mru hazamna mwana ulona mahamidi wo mndungu angamio edeledziwa edezekushu edombia ngejuse mndu yangaliwa hata ya waswilema haya uliso wa mzaya ya wanosa ya wavaza mndu twamba ola mwanaho haisayende arendwa dakandaka ndise normal kwa nwana utungu haizo watukufu basina wandu wenji bana wika yao ngalime yao docteur zilengwa yao ngalime yao haina zijo jirim zijua na mwanzihe mdere ritartibishe haina mruda siti majamvi siti mavushe siti majifiri si wandu wanao bwana yinu si wandu lona imani si wandu wako wenji wa somo na mdereye erido habelu hayashi jeni rashi arabu rashi zungu rashi ngereza hata shibushi ilo ule mengupi ya wadudu wabainge dakika mbili eke mruge na zilera 10 na 20 ya benge mnapaji mzima ya some be mnapaji mzima ola rekama Afrika rekama Arabu rekama mzungu yoona ngujotokana bano ko bari gwajo be yinu ramba winu wanda wanu wafeze roho nda warongoza no mgunge nasa wanu warongoza ushikomori kwa tuelewa kwa twamba watu ujweluha e solution ya utowazali manamsho hatu mtukufu iyo kena haba jao shaizo ngabo gurupu ngabo mahadisi ngabo na hazizifanyishi hao ya wenga bakemru wanzu ya jiambi lwazo banu yoti kihazi yoti ki idhamana shasi ujwa buskuliana si ujwa vurana si ujwa ushindana shangabo emhimu lijwa ka de adui ya shaula enuhusi linu ai garwafikia nao pia ukali ni jindubi lelo mru yatifuma bali mru hamenyema ensha wandu wabangazu yaba hiziwa mru atwedani kuwa kopala divai ya bihanywana kojo na tijindi na tembe yanu ya jambe wanadugwa titi wanadugwa titafanya maritina toba wanadugwa titi tate kairi nduju bandu joto jamba yo balezi yao waro mani malezi waro mani sofura shawe ingo jambe nadugwa titi kartujwa ila gradati kartujwa jao kartujwa washida serikali ya zale baliketina mrulo na roho ulo na bairombi ulo na binadamu bahemba bahajabe kane bali biriraze hamamdu ya bala shono ya kamada bibo naka ujupemba za bala ntede ziraze iraze au itsamba za leda ha alfunga maturjo wal jadru tsada dasina wana haramu amada wan dobia chokire mwana haya ulowa wallahi benge mnabusi au mnambe hare mabwe ranzi mtuka na kutunguke juice mwana ho wa mzaya wa mangalia ya watuka ulala utondo umta uwe umyeze umlise nge mwale umbe ula umbe shioni umbirili hata gauge hapo siku na zigare mwana kwa madona mtambo ya lumtiti baiti mangalia jawa hata nansamita ala mwe usiku mnda jo mruma banu zeru kubo komanu ijo kirike mndu aswani ko joka swanza duhendo mshanani he baridi shamwe mwana winge bidio mbyo tuyambaliye bamwe maudu mruko jo mruma yambe nguro mrukiyo we timbara jo nga mumbe mshanani ngamduma galaja moto imla mbyo jo mruma yambe abwenge bo tukufu ngamumeoni bwa amiri ngamumeyo haina mndu ambangu wanwe bwana inwa ikhlas radilo sikwa lelo lone se diferencia tu da sina majamvi na mavushe na marindi na masasa ya ujoka ujaman ngujua utahama nyanya ikangera mna suje muhimu ya mwanzishi ye vite fait bo barufu bo elarifu bo nyoti pia wandu wana bwana inu ngabati ishawe chini isonda mafurika ngo yabunga baruko za muhimu zinji na zongo zamba wizo ngo ambao haluha wako hata intatata sha ngariele wao yabo ba ngo ajurelewe keri waeleza wandu wadudu izora ambao nenuhusira kelele yange bidio abasa ino uleme kupia wajue ngabo wenji harumanyi watu wa Ushingereza ngabo wenji harumanyi watu wa Sharabu ngabo wenji harumanyi wajua ushizungu
mndu ya tendeze lugha ya kijeni nge ya jembe ezengo zahe wandu wasaidia wao ruwaile isi habari zatu iyo de twala buna kaujani mmeni bana yabo ngani d'accord kwezi watukufu au kamti d'accord banu o watujua siasa bo mana mshoha tu ekango anzo uelewe o watujua siasa banu wandu wenji wachuha wahundu zemaliga zihibwao kabati likoli kabati nogoziliyo shabada madabalani mamerceneri makafiri ezetwabia zijiriyo mtiju wakati wazali unu zinu karjaparo ziona wanowezi wao pia wanuwezi wanukuwa tina nogo zao wafana shemna haramuoi emshenzi woi zambani mzaze sharifa mdiajo maswe chokan emshenzi woi tima abantu woi mcheni ya jabanu hale yeye ngunjwe misiri nanza swali semfu ya menyewandu ze swala ngunjio mi jini hanfu ya fanye shughuli za mfu gutso lapiza wandu chawarendo wandu sinema harudi gutso puwa wandu atambasa mahatiti harudi gutso na wandu malaba dobiera isi ya jabani yakupashia hamadoi eban kamtujoka misafara yinu zinuma lipi wakomori wa jarma problem na malene ngaba ulowa mdu hafuata mbasama antiti shangu puweze mbaza hene mabonu kuwa jawambe kana yimba ngo titi yo malezi yo jawu nabo droka wa mdu hafuafu mdu izo des atonge za ndu pia bezi ngendo nayi bantu rukangu hiboba isikaza kifu shabanu guri menyole sola hari menyele mila haina bantu kutonjo mijini hatu andi yangu tonja na masairi arudi nguwa wandu hifa hafungo wenji watawa zinu karja paro ziona indemani haina mdura ujosia sara mtujua atati jimdu indi ifo ya ele wizabari puisque il est très con ukange daba swafi nge idio swafi atakatu juata izo ambao unabiera isi ya dorongo wakila bena mna yuro haina usiku ya rongo wa dakika ndaru wallahi wandu watungo sikiti wandu ono haya haina kati ya rongo wa dakika ndaru hata mdu atuparo bila shioni gutojokana wengo abojewe abange upande huo bo watukufu tikahanza elielewane ya ukana hakike mwanadamu hoi ngemwi ngena rugombi elelo mathala ni miti mdu wa siasa banura nti 2012 na jafaransa hata lelo njakana haja nti 2018 rajara uliliwa rakama kabata husa mahaba yamalezi yamba dina mafiti tamu tu ya chawulawa de namna yukabati samaka bati mahakama gabo yuratada bangeli jo kana wenguru monai hata mtufumu yu hata mtufumu oda ba mlevi nguto kaza nguru monai hakangu to ruma kisofash nguvayo nai ekaba mdulo na kinu ko muri to kaza liyo vanai ha einu bo wazimbe mba uli ndo ukango tuka uza ya ushao einu bana utohenda watambatiriko wa 3XL hauseki XL wa vaya shango ezunto biada zibizino tawe tuka uwumbi atabundu kia ijuka forohacha gezinu mbuko tukamba kana gutwele shatuvaya mndu mwenza akilele jeshi laho la wandu na wale chef des armes wakati wa waswila ruma aeroporo gebidio tsaisama wewe homba jo protéger wananti yore ndugo ya mado abonge abo amiri dawano wananyuho aina kutoka ujabanu ya jia rongowe kairia kange na 30 minutes arenge 2 à 3 minutes yaone season ngo ya jozanza awana ndugo muhimu ya tuamba shizungu ekeka tujua na wane wajuwao wa mambi iyo ngejori jibia ngejori sahilisha obule mengu wajue ishele maudu haina rijoka hamba bayo ukiri mdia jamiro goza muhimu sho wandu wasaidia wazali wandu wajanza wahozwani si kwa tuelo hizo rabao ganza uzerezo haina ujofanya ndogo nirudini mmeni tena bwa tukofu banuzi nurambao zinu ngabo wandu wauliliwa ngabo wafungiwa ngabo watola muhazini ngabo watona maji ngabo watona mwenje ngabo tushindo uzihiriwa ngabo watoli molikoli ngabo watawa ngabo izuzo ntipi ngabo wallahi kani jirongole abantu wamichi ngamrongole wanati wa Komoro par contre les conséquences mido jotene inu ndoka tina udwa wonu wani science tina ka udwa jawu ngamlapiziwa ngam
bahinga mu meyoni bangu andilo usiku lelo ngabo sheni za tele ya media ijoka ya bulo ngabo meyoni ngarjo humnikanizo besera nzima udu haina ujona ndo hamara zuni namzi partage s'il vous plaît na mdorenga mo bya wotsi na misiro ujoka ndo ngwa bwa michaba yenga batuka nzaba ngola shingere za ntso shijua shi arabu ntso shijua shi zongo ntso shijua shanga bajuka uka structure normali na rongo jema zifanyi wao ni wandu haina ujo partage ngo zinu na dozi tambasa shele maudo kemgu hari rwali andro ari bahuli andro showule mengu pia ujo kana banenti inu kweli wanu pia nwa komori so clique lien au fanye copy au transfert TikTok, Instagram, Facebook, YouTube aina mdulo naye umvurize WhatsApp uzipartage pia ngabina wanama watukufu njiba njaparwambia alhamdulillah watu na ni partage ba weyi katulongole manyanya au jao ngurongole wa komori ebo ntsosubutina haba izo yambao na nitso zirenganizi beshe wandu tinambia mde atejemu au yatekere au yatejao izo hatondo wazamba ora zimbuka tuzi amini ngejuze ujeja buriza na mafulera na nakeri wapasu wazifubazi pasu wazorozi tambadia mduna ya bebeshe ukana na bake wandu wasubutu waduambeza kweli na ribeusu wanitakum minkum ummatin ad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar na bake wandu wajosubutu wa amri njema wa harazemi bakabati no konjama bado para na rendaru mo mwelewana na rendaru mo wadilifu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin abange yode twala buyamando bwatukufu na kanza ni mwambieni abo mnikubalia au kamja nikubalia ngasiradi o wandu warongo wa ovana wafanyeze direct boz nyonti pia mndu yarenge bainge da kanzima ya anzihe ya some wanandongo walo muhimu hawiyaone mwanya nyakati kanzana berongo kada unanzishi wanafurazi wane watsanu yabo ni revise njeni wasomeranzi ai bana ba hawajirende kabati problem o wajuka urongozi wangu wajo uyelewa o wajeni wajo uyelewa o wandu wanzu wasaidia azali wajo uyelewa o wandu wabidiwa risaidia wajo uyelewa rekashi zingereza nyimshijua rekashi arabu rekashi Dar es Salaam rekashi Bushi rekashi Swahili aina namna mjuka hanza tunatuenjeza mbabilu haya kijeni mbabi watu sisi ritihenzi ka emaya ya hatu na mihono watu inijuka ushuhudia inu ya utodo amba jemu na utodo anzi yazibutala na upartage mafoto ya toa biyami na msajaja o wanama ya wanu na partage boba walomdu ya subuti ya renga riski ya baza kweli na rirengeri publie o ule mengu wajue bawane manaramba au wandu wajue sino mdu atu jopare mdu ya manona ebasi chabane wana mdu ya jabani ya jiambe wandu atu jofikiru kana wansonti pia nga siradini zo azali ya rendao na pake wandu wanu bainge makaunu baili likondane gabo wandu wafikiru balangu wa rendao wandu الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا kama mbabza mafundi za jaza kufanya sinema ya uka kama najua uroshe ya zale kwa isaga rumwezi yo bughato ya fasirawo yo haramu ya bonga mantumdu tadi abo ke karja jamanda bana mdaze ula bane nezenda bodo te sinema babu kamja ile we fasirawo uwo mndu wandu bokoba bare wa voti normali wandu watungu wawo oyi halafu ngu amrisho nje mandu ambao watimrenti shayu hata Abubakari atuambe kenga mndedo zemana munsaidie kenga mndedo mina munrejeze halafu ya kuna ujo wana mndugo ngona ndodai kusubitu wa zamba izo kazirendo iyo demani ya wandu wambao izo wandu wasomesiwa kangura ndo zema wallahi ungebidi wandu mumili kangura ndo mbi ngebidi wambe ticha mzi kaharaya mndu tawa iyo ne dini ya hatu da iriruhusu yo riyenshi hena mnayi watukufu ezabidi waneze nugo zinu intima nyahuli ukana ndongo 20 wakomore mbarugo watambi hao yindi wajo yanza kweli franchement wakomore wanzo unono unono bora nyumba au unono iyo structure ya usuma médecin yanzo ma infirmier nganzao ezela hospital nganzo malalao nganzo massage nganzo zero izopia zikai ezero izo ngela zimuyo ekemru ambao lapitali iteleka jamaa zamo ekemru habali kodi abo yao mafundi wawana zioni
izo sali, iyo direction, iyo discipline, iyo fourniture, izo système pédagogique ya bidisi tao. Chachu kana wale wa bala likoli talile. Et dinange tuko somé sandu, o tuko somé sandu hindi ba. E programme hindi. Iyo de fasiri. Mratu jona da ringo upando wa hayabo. Tuwa wa hela pitali. Tuwa wanata sambi, eke sambi hapanya baba umtsanga. Shakaja fikire namna hema médecin. Kaja fikire namna hema lalao. Kaja fikire namna hema infirmière. Kaja fikire ze pharmacie. Kaja fikiri urahafu wa hela pitali. Wisho ibat. Ils ont pas de chabayoti l'hôpital. Banuke bidio o wanati si singasi banu au conscientise waelewe wala muhe wala ujinga. Asuma na tujoba nambienda wa heli kaburi lila hambangi do miliari 10 na bala ila miliari shihu yaringeza shihu ndezahe. Haina ulona mndu mshengu tolaba tegela ikuba manzoni renge banu nifanye ndi njando zero waruba. Haina ulona vala heli hasu njise mndu mshenda dola la ukulwari aweda ndio balko dola la baka mbo kliniki. Shakabati médecin ya joindre ya traité wanro elman rufu ya oneze nkudino uchanfu la wambe kana ngulanga bo matwabibu ngabo wanadamu yole rugo ya mwando ebidifanyo o wanru walo bonti kwa tu na bamaji ilo bonti he azali enda wa ndina rida ndini tsanu ngo tukanza imaji ya doenda ya bozo ngo izopia ngazo mwanadamu ya elewe ya kukamda sija shangaziwa sisi ngana ndo wala mu sa yule la pita lisa yinyo maja via na majanvina na cheche sa yinyo ala alhamdulillah ngelele la pita lishay ila pita lishay inu chanyo zika jindao o amba kachafanya ngena mcheko shabie kama na pari inu chino wamba ino about promise o anati wango na problem hindu matalan ngamina manyahurwa onde untra gobo mdu tivunjio mdu onde untra pare yo mashishioni yone namna zali aliyo wanu achwavurwa wallahi komori wanzo majiano yanwe yode bayru mimi ya mana da wajalna min al-ma'i kullu shay'in hayy fala tu'min kam tu'min maji urahafu wando sijofia na pia inamjopira na mwanya nyati jodangu shobonti hafu ilo de dima waza wakomori wanzo majiwanwe wanumdunwa maji haele hatawaza kakanu kuviki kona na ngeo katila jo abakusonti yani sha ende kujoka ubala naji sauya bale vushe bika jaila jwe ya roho ya mbengodo ya pashegari ende baji na uyende ya mahame uyende jao o anapare wanwangu wafanye ke ujwango data heze hawara ufeze mfiyombi au mwanzo ndo tinzwa zembuziwe hila au mwanzo ndo amenyele wanduze swala ngodo wao no walimu shamkomori kwanzo majiano yode baduga mwandu yode promise engeti mwenza shonga mtsovu ujo tabanda azali inde bana koko mimi shanda mimi benga mjwa milwani ibo yabo baba sa mimi raikilidu rasambira wanupia mimi tiwa waza parce que ikabu lazimu waonekana mnati mtiti hamado hii kechabidi walukata bwa maji na boli zingizwa ni maji maraisi wajabo pia kabati yaonekana problematique ya henti inu ndongo ya mado urgence ya henti inu ya mado kanto maji na mwenche haina raisi wajabo katatana maji na mwenche mwenche wao mitona kawa imtovu na yodi zao na kembu na kemtala na kemnene na kena parte na tikena mitona kawa imdu mwenza shonga utakanga bimade ngamdo amina pefu au gamina shihaya utango do nangalo anama ya warende komoringo wanzo hindi wanzo majiano yake na muya enshi yake mrahafu yode ya mado kanzo mwenchi unjona nitwalie ngamjona lemba maele wanazi chili na wanazi kada na mahakati ntijoka latifu nione kwa mnashiba ni mtowe o wana waone watwalie o wanzo wasodi o wanzo wafanye babizahazi embabizazi ndo zilofiri gozi si jola zinuku yode fasira yabo yaburi elewana maji mwenje amani dumisha mu amani mbirili yo wanati utoka uruhati to baba ngam tukopulesha ito aba santi no subutu birabala amjofumwa we ya ulo zabari eni ya uamdoka tuna ndo ango kama tu subutu ndani ni ati ndo apulesha ito mabe napo zijavo enda apulesha ito kamuna zidu zino priority nyi wandu mwarumensi na nyi manzo mjamrumensi ino
maji mwenje de amani mahakama msomo unono hazi emploi job emploi travail ilo ando arensi otodo filo ange one bayi wale onda tsole da pati gele no one bayi wale ila fanya zata lera kadha ngo joliba o mwezi kuna unda ora mimrukots ikan kila ange wambia mndongo na ndo na risaidie ba ngena structure ngena reform ngena roko izo ranzori mwambie oimo mjini hatu pia no mjora vote mu mitami huli karibode yemna haramu mitami huli utoto vote ya liwani ya zali emna haramu mwikoni utoto vote ya liwani ya zali kamchora kama nko da masome hindi amtesi mdome ya nyino mzani nyino baba nyino zatana kamruko ya some katoma kana we mtu tiki mumda hopi amedukari la we mdu wenza akili c'est abasi we mdu ashe nanduga mduka ikaja parukapo awengeja nanduga doktori ba we antwami neke we mdu ngono mdu romnyeze mdu doktor Omar Isa ananiduga mdukata yode namna nzo ikaye nyinyi wandu wa himijia hanyu bo ikoni bo mitami huli bo bonye nyinyi twanza mbabe kana wedo wa hatu bala seda likama liwola ekawa ikoni mo mdungu abo mkaudungu kana we mdu na akili we mdu yasoma we mdu aminifu shakena ukironda tu ambando yindo ibo ide mwana no yotiki binadamu yotiki akili yotiki biswara ganzo ambao onekana we ingera projet we ingo jorify we hakika winde watu shahange na zibutala ekamtwana Real Madrid de majori wanzo kupi wanzo washinde majori wale wa Brazil wale wa Faransa wale wa Jauja nginga manzo munde kupi ngamanzo munde nti ngamtskorenga machina wetina wale na levina na mapete matermo gouvernement ngabonga mtuka undantije na mdonto ulaba bo wakomori wa ukana weiwa hatu weide mwana katuka utinwa pare wengoje dari ile papare basi ile loi basa ni mbrade de mafundi pi ata mndu atuparo swali ile loi basa isawaringeze mikiro kwezi mimi ngamjo fanya chao Emmanuel leo kweli babula kampani ngebano opoza ikaje urongo Jean-Luc Mélenchon ngebano halembeza makoro jao ranzo usiku makoro ya leo hapo ina usiku Jean-Luc Mélenchon hamdebeza jao ngebano nyinyi wede mdala msiwa mlimarongo ataba sawa babula kampani mimi ntinu ngendo na ngentini bari modem nikweze kosiyo mjemdo ripaswa zitu ebana kanyida hubi eze beti cinema neze crime azeli yazifanya mwaba mtiparu jorongo wapaka do usiku wa vote alafu mtu kwa mabenyi mwopoza haruma maha mfukare le jindu bilinu li ranganye emila li ranganye dini liwa wandu wafu lifungu wandu burele bela dezirongo mopilizo pia linjia ngeli tukomenyela wandu seswala lirengeze juba zanyu ngeli tukofanya obebanyo ngwandu kwa tukofanya kwezi iwono la kwa tusiwa wale hamasuka wazanyu ngwa tukokantifu adawa aeroport izo zonti pia keja mtambisha ni shale leni mndugu jo atado swali juma kama tukanta ndongo mbabi hapo kama tukanta ndongo mbabi hapo ngamona we makandida nupi enge kwa chaguliwa wende makandida ni mbajo amba na mbajo reali bago video so parent shale le mapesa ni mba undu jale mapesa haya jonda wambio kana tijanza rendezvous ke dorse pi angwajolo cha angwajolo fura mazinkada na zichili na mahankati ya basa haina mtu bago paro ke dorse kauja deuxième tour ngaro sindo kanda kauja deuxième tour ngaro to saidi ware se vile ke dorse na mnifanye bama tulifanye meeting kama tukaza nifanye yode na walio pia yode na walio awangeka biteri mwambie yene kenga nyina mavwenje mtuzi kenga nyina zinkada na mafunye na bibi na landa na mitulu ndoka utamdoiro hora la pitali izoti mpado za twabeto na range ya mapete la pitali waura hafu la pitali yo recrutement ya mametse ma specialist la pitali yo nganza scanner neze yere mneze radio la pitali zo nganza malalao la pitali zo nganza bon gouvernance na gestion njema la pitali nganza ma infirmier ma sage-femme la pitali nganza baloje ma expert oja utunda la pitali nganza continuité ya imagine ndongo na izo sonti pia ezo mkababa na tushido mnikani imagine ndino iyo ke yamba yifura likume basi yabo harengezira lishenda ya wahabo yo deriati sherekenga nyina matwi na wale vina malaba mbiko so abuta ilu yisa so abu depart e pare sho ndibo malaba shonga pare route iyo
denzi yaboko giyobonti wanadamu wabirao wabalia wetaka o anzo wendo mala izo zonti pia ti wana imani de makoro mdo ula wabaharaka ti mono ada tijisharta akauja pare afanya mna direct ho garini nge makini boko ngabo pare ilona mapano ibidimri de vitesse hinri ilona misitiri ijuza wandu ilona menje ilona izo zonti pia manamsho hangu badia ati makele tuonge hapo pare itona mwenje itona dodani itona mapano itona rongo itona wando pare no wabirilia eyo pare yo ajali ine bana boko ekume quand on commet bah heshenda go to da wandu go l'hôpital mu to bango zo mjini haida yaru mala hospital nda aundira dubungaman yo parebi bah ila hospitali iyo ngeitsanganya hawo shati pado zende za filmu za tabete na maende ni tainu indo pol a inde je koshiriji inde chokoka jao wala kama ti docteur Jokov Jabal baba umtsanga samba wa baba umtsanga la hospitali gyonzwani we ikajenda irenga ino ajo irenga jeban desamba onta shon yo la hospitali nganzoma médecin et abo ko vision ukana d'ici là ngamjonda recruit yabo tifanya lido amwe ma médecin wanoke waja kwafanya waziba ni namna bidirwa libe noriziye et se futizeda au Tanzanie na bushina hiyo engabo ma infirmier wajoka suffisant enga recruter enga libe hawa ndo waformewa emala lao rijoka ufanyaje baba na wabasaini idala ungetomba le plan emnduko so bangu pashuka tujongo bele mndo chahula mbadziwa haumba afya haumba ku hauya bele mndo basili po haumba telefoni haumba de plan haumba jeli haumba raza kumba biza kremu za kahurupia na baza glycerin na baza degizeri lipia nduka sujo tango balo indi emduli bele babomu mduli bele badoli purani mduli bele mbadziwa bari ela yo lejema arimala mbola korinde vuna sariseli mduli bele ba telefoni mduli bele mduka tuja tango milioni ndi na bonga muno mumre mtsovu wokoti ngaona mafirmi ngawena eze machine zikoka la hospital ngawone zitanda ngawono maamili nazafa wandu wa hygiene ne nettoyage ngawone mashirije ngawone wandu opi kutina bulo ni shobo mtsovu wawenza shonga wawamba ndo wasomo wabo ni mdoda juse mndu mshetegela iyo mdo auba atuje ndo ndamnali ali bana bwa kliniki abo ezana ungizoda wanu wadugo hibo ile maarufu balezi ndo tamba ndi mdo bwa kliniki mdo ajula ukahanda hafanya rugo za mdo abo hafujuzi Abdullah Said Swami wode ajana tiji scanner wonti juu hapo shondo adunga abo weji ya mazanga wandu wenji wadunga yapo haula wala quwwata illa billah awange watukufu nikaanza kumwambia ni yaukana mratija shangaziwa haina mgujo soso ni Mwenyezi Mungu emdujojo kawo imo hatu shali nuchwili nubwitsi kamtona kwa ndo mijini hanu wao pia waloda wanazali wa Paris wa rumeza mfera za nazira pia wawezi pia gaya bole ndungada minga mwede kandida mititsungulani firauna era ndaide hupua wanoige miji atu inu tidawe ya yezo malalao watu wendo he akili ya shapia ngwatu wenda masahiri aina mtulo daina zala jomba eda mwambie ukae kandidatu ikoni ya madagazo kandidatu mitsame huli mutwi kazali hamba amadagazo do ko kandida ngarjo mvoti kamba muti do ko kandida ngarjo mvoti wavuvune eke aimani do ujoka uvoti wangarjo mvoti abo mtomrejeza ukana imana ulembe sili ndio ukamando wali ulilio na hatu atambasama hata urejeza bado ngo kutina bado wafanya alfujo ndo rirudi uvoti ujodo rimenyela ziswala ela machui akauzi nabo bishioni usikwazali ya jaswa liza hinduka usikwa lelo ikonigyo ja uhindi wanja sino zitipia akaenda renge bagaba amamdi akawesha yampundra ate avuriza gaba wanja sino zitipia ngo abwa tukuba hizo kwazo majimba juanda no huti abo video taino hende Afrika hende ngodo ya paro wa jeni kai na mbuliye chiza saya waje walisaidia na mwimeni emda ulawa ya tujaya kai badi sina bahati mbi nti hatu taino subhanallah silo helele ya shale lo zambali salimu aliamiri silo helele ya shale lo halafu kabla ya rani jamtina ni
samahani bwana mrawajiri mna tabu mtiti watukufu mtasami bwana mrawajiri mna tabu mtiti shati sati mregle haizo watukufu garimea oni irense ze fikira za kawaida mwana hatu waide mjini waide chau narikiradi rizie efikira hiyo bayo tifikira ya lazimu wanadamu wajitashia wandu waone eulo msulihifu ya mwenza imani ya mwenza irumbi kabo suala muhimu swafi na kanzani muziseni banu na tijojibu ngem nijibu honetmani wandu mlo banu kairu wandu nda rumweze vota ukairu wandu atende ngeri jirambe o ambangwa endao ilazimu wafanye o ambako atwela ilazimu wafanye amazona ngalio wenji yo mna sondage ya si wandu hadisi yo banu lokume kairu wandu nda rumweze vota ukairu wandu atende namna zali ya jipresente ne sharia shazali enga mmonao ya ukakairi wandu wa participe eze voti au kairi wandu watende wakomoriwa watambalia wadanganyiha kwa tujua wafanya oje abunga bungari muzisa oni ya uka eninga mmona oje holi situation iliyo bana afudali do henda haruma ze voti au kairi wandu watende ambijibu watukufu kairiwa o iliwatende wamba kairiwa watende je préfère ceux qui veulent aller au lieu de rester sans rien faire ewa agabo ujibutse na hau yoito shari johambari wafikiane katilari jue ujo kanza intervenir go jua al-amir shele ha kairuan wenda rumeze vota kairuan rotende ngabo wandu wa ili wamba kairiwan ruatende ngabo mndu mzima bakaruan wende il faut nous organiser avec un seul candidat enge opposition wakana candidat mzima yabo joka kairuan wende Zombili etahao masharuti. Ok. Très bien. Zefikirange zijaonro ngamjibiwa. Zefikirange zijaonro ngamjibiwa. Abo watende. Abo ritange mbabe hatu. Ngaritango mbabe hatu au ritange kwezi. Mwanama na gibu ngombo zombili ngeta hao masharuti wararu ngwambao wandu watende mzima ngwambo kairi wandu wende rahano uka rikensi buri yabo nijibu hao ngabo wenjezo fikira na mjibu baba ni sisi maisilamu si wa Komori sisi do wenyeti baharia kana hasara ya mwenye shombo kairire nda rumweze vota ukairiri tende yilo suala ya bidiri juzisi ezabari ya bidiri tende watukufu ngamjibwela hango mimi ha ekanga mina mali na mshiendo ekanga mina mali njo ushitaki njo ushinda sisi wandu pareni ngami na wandu walo prewa fekati ivoha wanidi basi na nede ule menguka mjo ujusa paswe ngami na zema ye ngami nwana adamu ndo swiri shawanu ezatele zo somesa ezijao heba lona mali na tuwakawe imjufumuo nende yani uwera nziganje na bechau haubon lona mali na nimtowe ni organize bon amini okan wajo ni votine andega rumeze voti
vanu ajotengeza rifanye ndongo ekeka rutuhenda izo moyen ngemi bonloneze moyen kweli ngamjuhene daruma voti mtona jeshi mtona mahakama mtona mrujoni wanilia ni juhene ndeja ubasi bangu bari aswa mjoka ntina mali engetikana mali ngaba tijobuli ya ni ulili dobi ulona mjiba no ubavu wanu azali ya tumu ulili ya mru au ya turanganya au ya tumenyela ya swala au ya tutoa mru hazini au basomri ya viole dobi banu mkomori ulo timabia nuka Jean-Luc Mélenchon ma opposa walebeza na mdu angalie les émissions en Assemblée nationale kwa jada za hata usiku wa hizo voti walide azali ya weke mdu habangwendo mara zibabonga mtu eke mdu habangwendo ruma voti ya bonge video ukena mashuru utibaleria ali hwende baadi eke mdu anjwa fani complicite she mdu habangwendo ekazali hende hauboho awahu urende haja sambi ende abangara sambi ya babazi nuzi jono ambango ujo abo ulaba sofi abo ulaba sofi emdujo kange na mali gujo shinda towe azali wale wavoti wakomori wa mvoti hende azali ende amrenga mfungu hamu hamri mabi hambazi sati mlani timwerani cha yamsi nyukanga mjao watina tamba condition yoke tuone zakabo mru wa sharia au mru wa duro ibidir ma fronte baga mjoka wa dictateur kana fanya jao gebe ya lo dictateur ya wanru hafa kutushinda waregeze malizinu wa mbali dia haruma ule mengu wa pashia wenda rumezenti hizo ambakana kabo mrutso iminga mumbauso wafanya ja Usmani Sonko shango ambonitore nda rumeze voti utona mba mrujoka uwaza utona mba mrujoka fanya jao iyo gabando tol kana wo ulaba yabo wanu waba kwa tuhenda eke kwa tuhenda wadu wazase wadora marongo wana mapesa kwa tujuha wasisa wandu pareni hauenda waona emabani hao bonze hawe makungumanyo yo bonze haina mdu yamba ekanga baba ukele nduna towe jao ngamudu oni ngamdu kanona delegation gojo ja mdu ngewe mdu ajua gojo mdu ngentso bangare dawo rikauja banu rikauja rife banu lelo shanga bo voti emdu hende harenge ma delege pia harenge ma president pia harenge zen gozo tipi izo mdu lona mali wabu hangetikana mali kana jolinda azali ya jambe guro sofo tine dena dola uza na mitijo kantina sensueri ntina aseni ntina kurukuru ntina mbamdu na benga mwedo cha wasema lizangu yo riski sofi mimi nja Josifanya mimi fahari kenga mina mali tijo beha wandodo wamre hichwa au nede na ule na tai makungumanyo pia ina balandi yo ni bousculer sofa ule mengwa au liga ina sholiba ni jaru mweze tele ni denonsi wandu pia wajokana hariba kazo voti komori ne mnaharam yazikasa izo jazira na wao waliba rumeze conference ngwa tuhucha mrio wapare ya jao neseza ngo izo mimi fahari ekanga mina mapesa kufanya kampani na hizo rahane jenda na latsa mapesa na dana dozungu hachao na dena unde bona voti wa shazalare ngeja wali jero tepe because ni mwambia akakutina mndo fanya chao ni one bona voti wa shoroji watia tayino na mwana riwaza oka ya undazali aende direct na mjuwe mwende wa shile wafu ngazo wafanya chao ngabo katano tukambate yenge jwali sama wo ulaba ba amba kwa tuende yamanu kamtuenda yarengea mbe kabaki yabo bufatiwa hatadahari au kamtuenda shango bazifanyao ya uziyaze voti hata mpakade yabasa kabati waonesa enamna awesha tengeza wenda wene shatengeza watuenda izo action izo ranzori zione ekalila za wanu abaka tuenda wadaza azalenda reseze voti wabo wanu wenza shonga wabuli azali yende eke wanu wajuha wende wareze voti wabo azali wavoti wazalare ngedesa he kwa tina mazi wafanya jametra Mahamudu wakati yabuho wada zaba skatina wafanya abo ya oma chui malaba ya balese maliza hono wakati wa hao ende wazilatsa kamnugo ndo yarenge riski manamshohangu mtukufu kamnugo ndo yarenge riski hanti tandi hawa bango ndo yasikini abo mtu jipanga parce que banu kutwenda ndo ala uze mraha kutwenda aruma kazino wende wado rahaungo do arechao vanungwendo wambengo ndo wawanile wandokanga bwandu ulo wambango wawanile ikakutamba unafiki ngabo wandu wafunga walo pirizo wandu wafunguwe ngabo wandu wala wabunti jua tujwa ureche ngabo mna haram ya tuurega mali enda eziti kapartina mwenji kartina majeze ezimisafara zali ya pasha pia bude ritona ndo rahunda wabuba hijo kaifanya majina mwenje na lapitali na izo zontipi abo ujoka bango wanzu yake kandida wo mndu wako ikaulazimu ikera usiku azali yarengezi yatungo urahitswa no fuma no wa wandu ikaulazimu ko wandu wajuha wakaulaani
Hauka opposant wote mpaka usiku wa voti. Opposant haina katiba jiri acte nge bidio ya tuwe ya kontane. Yode namna ya opposable. Haina katiba jiri dongo ifo uone se fikire hao. Ifo ufanye deklarasyon. Namna bekeba numibide na pote nizime ndale. Au wano kenga mambo ezalazimu. Opposant we kada zasi wata usiku walo voti bika mchoka hoenda rantuenda ngamchoka hoenda rantuenda mimi tata amando wazo safiri mbedi twende wambe ungo ndo ranti lishia namna ula pizi wake njana be mira hawa wakati ko jatu wala isa hanti ya ukana jao kabo ni kweze kosioni azali abinge mchoka mbango ndo aruma voti ngena mali hajokeze voti ke sous respecta tambarongo na we mdu wa sharia no abo yuke jabiti ngoda aruma voti watu hata mbamba nungo ye uone sa ukane ke nungo tukonikipo nga usiri ngojola amini ukanga usiri kwa ndo wanoke uwangwa joduba ngwa jo fasiba muda ngwa jo fasiba muda weka uwo ha shoka na ufa banga bando ndo wa hafa kwa na ufa kenga bando afungwa kwa na ufa kenga bo entiriki yo kwa na buje shangwa jo buje kemro ha ubasi kaja voti yelo sikwa tukwa duba ay yongo tsana opposition boko ifashiti abonge watu kufu mruya tikhini wa Komori hawa biandabo kamndugu tuambe kartuenda la leru dosiwa bulia utukanza ende utukanza tsende kemndugu anzoendea twa gazi kengwa anzoendea pulo emanyo kengwa anzoendea do tembe masafarini no tuwana abagoda fanye kampanye ile ngodo mbani ngodo nzwa ezanga mwabioni kwa batu envio ngoni envio ila juzi ila ile dubo barile ya bidi juzi ile tsambali ya zempinye mdo fikiri de katsankati ya mjomba tu tijola mdo hubi mdo tu wanyi wandu mwanza pashwa na envio baba basanga mjo huna mapesa wajiri envio ngamjo huna mapesa ya wajiri sali ya wajiri ziri ya wajiri ya wulatiri kwa na kasketi na merinyo tipi ya basa majire mabisi ya lo ihopi ya ne taxi shakabati ya shinda fanya ba organisation ya unisakana wilo mfor Usman Sonko na mnajitole ndo hine zemadi ndo dojokana wole utuka urumenti yo ina kati maikisa la jola wele ujoiruma haukawede yakawana shanyika mtuwana nyoti kamjawana nyinyi kamjawana wada aneda vunjilo mihono wada hubini wadunga wata wapia wajawa baki banu haruma mamfukari kabati ya shida ya njiaru matele haruma mamfukari kabati ya shida ya wana mjeni wantijuwanu ya mbarobo kume yaliba wandu wenda wambagenda bale unga ririkio pia kabati ya faja nataliampo shukrani ya Jawad haundo bi oyi Afrika mudo udungo zunguli ya kemiseba kabati abo wandu wala wadi seba bijuzi wala dala mabeja wajawari wona rilo banu arumamaha mitanu rilo banu arumo eze place publique zafara antari tungo ura wabanu no rakiyo shalelo ngabakati mia manzoni ojoro milo tukojo mide kandida naliwa mide nafanya jao ebanu ukada ubilo lo tukamba ngo sikuni wa Komori wa ulo wa kujamba tanogo au banu juzile wakaubadiki juzile wakaubadiki o ando ashe juzile wakausoneze regle kamjaka uona kwa Komori wa ulo wafungwa kabati maji kabati mwenje kabati declaration kabati subuti ya banu amdo tukwa ulo hafu shalelo abasanga rubuliwa ambulia limji arumweje ili ambe tawanu waja kwa demokrasia ili ya ono so ulemenko ngamona waja kanyi watu mwabaga mdwa muzevoti wallahi mdati jambi ya Mkomori da baba ndo antiyo arendo daba shenge banu kweli nyandu mhozo ne Komori wallahi listi ya hema kandida na mwangu aenda wana mtojoka mtawa ngabo wanji wajokana atonjini haukwana kwa bati ujokana jana uranziga jambe kwa voti shabo wandu waupia wajisekuwa waendao harumaze voti wando pia amba kwenda harumaze voti insogondini ibe kandida wanu enge wanu wandu wekaya ukweli ngwa na hamu ne Komori ngwa hozwao ne Komori basi incident namna wajoka wafanya Anibala Tanzania jibeshe mafoto bana. Shalelo mwabanga mhozoni wa Komori. Mjo kazali ahulu ezenkazuno wabamu.
Hambangu fanyo voti ya tuna hata mpango ya kibinadamu ya iste hiyo. Gabo kweli mwabaga msikini hao wako mori pamoja makandida shihu. Yabo ya hunda nzima kujamba mimi amjoka minja hunda ntwenda bana nibuli azali ba wode ya voti. Ba heola ya hunda mbili mimi ntwenda banko. Yabo mpua zila mvuza majoni ka kandida mzima. Wallahi minja kambaga mjoda mjuma wa ipi. Eka kweli nyima opoza mwabaga manza mwede mashindi azali. Eyo de bulu na kilucho kama ndo washinda ni azali. Na rede kama dawo nando. Aino mna tsomena nende mimi basi shamtsa mena rede na rede arumoze vote. Parce que mtokana eze mitingiza hanyu wene mduko chuka wandu wa ili na warafu. Eze mitingiza hanyu aina mduko chuka wandu wa ili na warafu. Amjibeshe yo banu bange homonji. Une seconde ya. Ivehe listi tsayu banu s'il vous plaît. Samahani une seconde. Kauta hani ivehe listi ya candidature wenesi ya ukana banu. Wandu kwa nabjo ngulu wa komori wa warende hamama chui. Wa warende hamama. Garendao ulo karibu no hundrando. Amini fundo. Uo rimwamini yondo. Yuede namna kaulazimu rifanya. Shekera makaranu rashindane na mrudo na mapesa. Mruwoko hahulu wandu hamasahiri. Mruwoko ngwangamizo yensi. Raba na mjerede risida zeribaki. Na mjerede ngofikiri tahsabuhum jamian ndofikiri kwa langanyi wenji na walene mrugengo chukanda votiwa ni wandu wa ili. Mitingi ya hilange tukakana ranje nzima. Azalie ya hulema barudu line mafuja rivonti pia. Ya watangani abiyembo tukana wanti wandu maserie. Wanti wandu maserie. Utojona kazi ni sinema za wanadamu wanu pia. Na mtugwele majiritikilize yabo usoni mwa. Abunge wanzo yanjie ya wanese fikira yahe ahlan wa sahlan. Abahanga mjojo wone sayabo banuka hatuni kwa chance. Oamba kwa tuhenda njawanika raison. Sheka ngwa ona mayeza umtoa rahaja resize voti abo yode ya lazima. Ngamina mali za kufanya kampani, ngamina mali za usisa ndupare na nimtoa yaba sa watijotia adamu tsederi bo hari lata mali za bure arudare nge yarudia ribuwe ya rifunga ya jambi ngamona otivotivo. Mrumuyi mduka domnika mhula andube za wa mbeza kwa msafiri raija kwanza ida jipanga baba isa jipanga. Iyo ndiyo sisi rambao. Abunge oamba kwa tuenda ekengo amba kwa tuenda wadazeba si walutabu. Awada zwadosi uha. Abo ilota hamaji. Okwa amba ngwaendao kwa jashinda wawafikia nabo ndo joma anareli baba nukweli ngari jo mto shamana to ndo wala waje wa mingare ndao wanu ndo kamba ujoka wenda wondo binando bi ya bidondo mdunge narangale makandida wa iliwa rwanu walona wandu walo pre risaidia leri mdunge mfanye jawoi Salimu Asumani Sadi yatende yabangu tukahenda mweze voti shwakati ya jaya juwa ya ukana oyavu tuwane ile juwa waimbe sengu tonda wandu waimbe seja uchawu sha hamba ba ngamdetire candidature hangu nidunge Dr. Salim yede ki akili yede ki binadamu yede ki mruchwesu yansao ananidunge munyiba ananidunge mdukadha ananidunge mdukadha shama mbega manzo ngamhozono wa komori ngamasikini yao alafu mtu henyo tipene mtu abengondo ngwanzo ile candidate na abo mjoka wo manzo mwede maone na inge na jeshi inge na mali inge na zengo zizo tipia iyo mtu sojo na maondo watoba serieux iyo ngabtugo wone hasede ngabtugo wone hasinema yabo ngabtugo jiridiculize yabo ifasira yabo abenge watukufu Mwenyezi Mungu juo izora tataza ni zora zibenwa haina mtu nafanya izo tukauona maslaha shari titabuhe neko mori rititsabuho no wandu boko wangamizi wabo watukufu narihozwa no wandu boko wangamia narihozwa ni wao watukufu rijoka oyimru toworoho oyimru fungo wandu oyimru uhibio wandu oyimru ridharau oyimru ikatina ndongombi za duniani ya tuzirenda imanza shonga woi Oinge video ritobeza rimgabili bana basainu rameda sa hoba barisari le mwanawe sainu list Dr. Salimu Issa Abdillah Monsieur Abdou Souef Daoud Abdallah Mohamed Burhan Hamidou
Saidi Muhammad Ashmet na Twik Muhammad Asumani Mkababa Msafiri Mrahitwa Mwinyi Baraka Saitwali Lavani El Arifi Sabo Ibahe Miftahu Alibamba Motimbi Ilindaru Netanu Dadaru Fukare na Neshenda Ejao Ngwa Oshenda ngwa ndo Ashindani na Asumani. Vous n'êtes pas sérieux quand même. Namnibe nafasi mnikubali ya ukanyiti maseriye. Ha? Waito umana namnibe nafasi mnikubali ukanyiti maseriye nyuma opozama mbaga madaru mweze voti. Shenda. Ezetizilona milioni za wanadamu na izoko kwa kashenda. Wako wane wararua tano. Owenji ya mgoto jonda uwaza lile wa Libya. Owenji yabo mgoto jonda uwaza lile wa Libya. Shaka mjajo hamba ukananga mhuzono wa komore safara leo ngodo washino dobi wana. Ngodo washino dobi. Ha? Gamondo mashinde leo biba. Makandida shenda aruma mnati uloba na jao manzomo de mashida na mrumzima. Gutwamba ina mruna renge ndaru yabo ba minga mregoze mego mirabo. Ze meeting zanyu hizo zote sa ukana wandu gamondo mashindo. Eka kweli kamielewa na mabanyima opoza kamtijibu na azali. We alomzima mlo shenda mawaelewana mabe hawaidi. Wandu wajokana pia sof azali. Sasa makandida shenda mdamanga narende gamondo modana. Anoto amanga nanende basi. Midekina. Aba zinu secrétaire wahe parti kadimu yamzia Shirafi secrétaire zangu jimba nao Mwenyezi Mungu atomhifadhi. Aparona bakaulo atiti hata basi. Hamba banuga ba ujufumu bo mwana hangu mwana shewangu fundi fahari. Au kabanele bi ala ni ajobo tasia vaimba shati ya vaimba koti ya GB misangu twamba ibidini ke president. Ewana wakada ubipieze no kwazali ya kauri ndaru mweti hatu. Au banu msisi wa hai mtu hapo tasia mamba enda bango tuko kwa president wa hints. Tajolili wenti mkabonze kamchata hari yani. Ebane mapesa mtu kufanya kampanya ni 100 da hu. Wakuva ni yodo yanazoni juu. Ebane mapesa ni 100 da. Dogu tukamnika ni mapesa. Na mwambie mapesa ni 100 da. Haukana rika banu karwane bwana inu. Haina katinga nzo chao. Ebanu miye mapesa mjemo da makampanya de mana matuka wana hau. Nge omwe hanza wanu wadaza walala wabako atuhenda. Na abo wandu wenza shogeke wambako atuhenda walala wasiuka. Shabanjo kemjwa mlata ze mali mjwa mjinza mwambaka mwedao. Na wakamjajipanga kamjatungua namna ya uwelesa ukakuelinga madoma ya rumavoti za serie. Hapo nyondo za shongabani. Na mkila dini mwabia randa hukana baraka. Mali tese mali wa komo ruwa fikirika langa makandida gaba opposition de ya wane na azali. Utenda honda ina mdaro hopangani haya nganzo ya voti. Ezi ndazi bizunu Dr. Salim Abdullahi, Abdou Soueif, Daoud Abdallah, Mohamed Buruhani Hamidou, Saïd Mohamed Ashmeti, na Twiki, Mwinyi Baraka, Lavani, Miftahu Al-Ibrahima. Comme ça, il y a cinéma. Amkira de benu cinéma. Au moins, tu kabidi mke waidi. Wandu au mzima. Mitingi ya zalike na wandu shihui. Mitingi wa komorike na wandu zihui megoshenda. Yode namna kabla zimu wanu mwone si azali. Eka kweli wandu mdema seriye. Wallah. Banu yode ruko na tuka windabe asimimi. Sasa nitata inu abo imba jinisa itongolo. Azali ngunjwa ina bana behaja. Dinamna yobo bocha wadi. Rohanji Johnny Kensi. Quand même. Na mrengelo so ya dobi ya Asumani Sadi wala gena parti. Ya paraboliki na madumze. Wala gena parti ambao ari na ribadili. Wode atende ya bango yake kandida. Shabu wewe mwanama ulona fikira, wewe aliwanejua, wewe mwanama ujoni shidia, wewe mtu ulomnyumeni na ndeti mimi na nimdunge. Yue diyo rakaulinda. Na ndunga we namjiru ndunga baweze kera munasibomu zina jeta na yeso 20 ban parce que yo 2 ans rifani sharia jipanga jenda rumavoti za kweli. Na ruhangari yerendera na rutoto mshenzi we. Izo na kahamba arumaondo walo ma sérieux.
arumando wale maserie watu shende makandida shende arumanti ilo na ruwa ili mndu mzima yerenga ya interesa hata la fule de nyonti peni mra jombe kwanza yake kandida mleba kama msikini wa Komori mtsi sinema kama tusikini wa Komori kama msikini hao wadoshahanyu watendo wa football wa zero wa jona bani ruwadi au jomba ntini watu wadungo wale view ni mapede yao mtambe hende kichombi kana ringa mhozoni wa Komori mhozoni oda onjinyi azalie amnikaneze kosio kama kana sampi ambarede na mjori panye kampa na mjori parani kairiri retire ritanganye siseka ko ilingari onawe yokensi nugendo nayi wabahe na retire ze candidature zatu ritahe mdukat ezakatu handu wakaya barumwezi na ritahe mdukatu wewe nyimkapa rejewe ngari utungo wewe bakuti sonti peru himili bainge moto myumeni boko katina parti iyo ndiyo yakaulazi mumtungu wa mrubano ulo mrahafu ya tona wandu wametende mangari udunga upi ipete sengware nga ujwa kwa tula ajuangwa enda wanungwa enda uja na ritingwa mduto na parti bana so tipiari mwemili kakwelinga ruwano na azali izo kamna uzifanya boko kamtuambila na kweli kamna uzifanya iso mimi tsende ola hende wo ihende tsende tivo ho njahunda tijwa kanja hunda kweli boko ibamba urikana makandida matala ni mengoshende hata baba governor kwa janikiwa shasha ya natubu abapiga mode bangu ile kina Dr. Salim Ngwendo Abdou Souef tu adjoint Ngwendo Buruhani tu Ngwendo na Twiki Ngwendo Mwenye Baraka Ngwendo Yakila Vani Ngwendo Gabo anti usaswala kama janijibu bana harimi yangu joni kaja kila bana gujoni kazani gujoni ko mliso au gujoni ko mliso dabo ja kinezuri mwaza shoka mzaza hodo ulono usukani wodo uniko wandu warubaweti jouda zeula le jwa wede botakia okay parata utaba goda iliyo diaspora positive ufanya majosho maili utaone uhabanu ulalata le lungwa be yako bodinga modena mdairie na mjwa mundunge wao ndo watu wakali kwa robo 10 ndo watu wa mzingiza utakilava utoka kabajare wa voti utoka Faransa kabajare paro jero wa vota madazila hubulia mtata mndu mshao kuja mwambia ukana washideze fatia zao wandu ulo wao bana na mndu ulo yabo harimi yangu rengo fuvu dae na bodona na arishe Sheikh Salim bana Sheikh Salim wa mumda na mnabii ba kweli baba no bidomushi Sheikh Salim wa mumda hukwezi watukufu ndo mju wa cheleba ino dunia bali misodo mdiwa za shamba mtu Sheikh Salim wa mumda hu mtu njeza kalima banu paka mnambia Sheikh Salim ngenje ni mwambie ni omsuba asumani enda ya usisate na omsenje enda usisafuri kaja na mnambie Sheikh Salim wa mumda hu bikwesi ndiye namna azali habari yao ensi ya ngode ya zameni Sheikh Salim udunga mwango kuru daena abodo na harimia ewe mumda hu bali misodo mdiwa sa mjomba hu na mnabi ye Sheikh Salim we mumda ho bikwezi watukufu ondwa nuifu wado vumbula ondwa do jwandwa rangamizao we mzwani ewa we ndo la kauli sa azali ya minechi zwani azali yatuka ukiru rejeza majavia so ye msha hizo hamba dai haki ndio ufungwa yanzu dai kasija baba no ba and we should one ekole baba no ba kasija jana zambishi hakana wala kaja kaubenza yulobe ishosho nonde adoma kaja kaubenza shamzinga reketi urengerisa su himisize mbuga makakuja kaubenza imadhamana kwa yaka yabo nikindi kwa yanzu dai haki ndio ufungwa shaleo hata yanzu yashangirie le taifa ngufuma sina hwamba ndani mwa mruma wala sina hwamba nyinde mwa mfuma sha nyinde mlona mahakama
Eba kweli nafasi ndani mwa bao haundao hawao wajibi wao bahi na mronese nyibo mahakama haubo raisi urenge hadhari haurasoma aljuruhu kiswas yonde heliye Qur'ani ya hamba na komori yonsi ya Kisilamu izo wenji wasawa zamba ila yambwa hifadhu irende hadui nanyi maudu hariri mvwatini na julwa hukuma ye mwenye ufuma bawa tinizo yaboko mahakama na julwa hukuma ye mwenye ufuma bawa tinizo kwa mahakama. Salamu. Una ajali ya jiri una ajali ya jiri una ajali ya jiri haukanga mjua ukaya wanu wenji ulio wanobo kama nduare na gana wanu wenji uwanza waende na mwao mpira donku waka msukumano msukumano waka mziro kabisa waka sawa na duja sababisha waliho wakane hifadhi ngabo mzima beseli mtujo haka hafanyaje sasa nongo za kakaza yafanye nongozo lizo katujo hafanyaje mkilisha ukabada wabali au mtujua nongo bidini haka etikleri ukanga wakati fanyia ketikleri ijungu kabisa mkilisha ukabada wabali au mtujua nongo bidini haka etikleri ukanga wakati fanyia ijungu kabisa mwanatu mzima na ajali ya jiri amushiao sana mjemushilie izo emafurika wakauzamba za azali hende hazamba tena enda arisisa za majiji ndochi ha skin ayina usiku arisisiza zahabondani arisisiza zahabonze ayina bahanu yahenda guto tomo wentima nani mafoto yanu pia ibidi mndege izo rahamba haina mahala ya jukanda wandu wadonesa wakomori pia mafoto hamadani yanu yabidi haina mwanadamu Islamu wano na ezi azali mdofanyeza ngo zinu watukufu na mkeradhi mndu ya buje mndete utode emeno partage zetu biambi bafoto hamadali nu lazimu haina bahanu litilwa le criminel l'assassin comorien wanu haina abuli waende haruma e cinema alhamdulillah tiretene wa alhamdulillah visa kamona we kone ambangu saidiwe mafurika atusi sio wa hatu wa wandu za shonga kusaidiwe Burkina Faso o hatu majero wa hatu kwa tina tandongo ko jombo wa heza waongwa saidiwa wazali wa heza o heza waongwa saidiwa wazali quand même abonge namushie eleta henda alisi safurika mtofu. Bonjour à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Je m'appelle Robert Théa. Pour tous ceux qui sont... Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la page. Chères dames, chers messieurs, ce matin du 22 novembre 2023, nous parlons de cette demande spéciale qui a été faite par le président de l'Union africaine au pays des G20. Cette demande dont le contenu fâche plus d'un sur le continent. Une demande qui évidemment n'est pas appréciée sur le continent africain. Il s'agit de quoi concrètement? Qu'est-ce que Azali a demandé et qui fâche plus d'un sur le continent? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous demande d'ores et déjà de la partager au maximum. Partagez la vidéoconférence au maximum. Sinuli mabiani. Mnamuza tubwa enda sisi za Afrika. Enda sisi za Rusi. Enda sisi mnamuza tubwa mwabilo azo mharaya. Mnamuza enda sisi msenje Afrika uka na mbeho wandu wajo dori mili za teta. Karishirwani badi sina bahati mbi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Mesdames, Mesdemoiselles et Ufoma hahe. Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Ufoma Soyez mkazizoni mara bienvenus. zingaleze dakika iliyo ni mkazizeni mwishilie Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Je m'appelle Robert Théa, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la page. Chères dames, chers messieurs, ce matin du 22 novembre 2023, nous parlons de cette demande spéciale qui a été faite par le président de l'Union africaine au pays des G20. Cette demande dont le contenu fâche plus d'un sur le continent. Une demande qui, évidemment, n'est pas appréciée sur le continent africain. Il s'agit de quoi concrètement? Qu'est-ce que Azali a demandé et qui fâche plus d'un sur le continent? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous demande d'ores et déjà de la partager au maximum. Partagez la vidéoconférence au maximum. Cliquez sur le cœur. Alors, vous savez évidemment que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des institutions financières qui avaient été mises en place. Des institutions financières au compte desquelles vous avez aujourd'hui le FMI, la Banque mondiale et tout. Qui sont des institutions financières qui sont au service de l'Occident. Et d'ailleurs, ce qu'il faut signaler, ce sont des institutions qui sont des outils de la continuité de la domination coloniale occidentale sur l'Afrique. Alors, depuis plusieurs décennies, depuis la mise en place de ces institutions, en aucun cas ces institutions n'ont pu aider l'Afrique à sortir de la léthargie dans laquelle elle se trouve. Alors aujourd'hui, Azali, président en exercice de la CEDEAO, déclare ceci. Il dit, je demande à nos partenaires du G20 d'appuyer l'appel de l'Afrique en faveur d'une réforme de l'architecture financière internationale et d'une gouvernance économique mondiale plus juste et plus inclusive. Fin de citation. Voici ce que Azali dit. Azali Assoumi, président en exercice de l'Union africaine. Il a fait cette déclaration le 20 novembre lors du forum G20 qu'on appelle Compact with Africa à Berlin. Alors, qu'est-ce qui fâche dans ces propos? Il demande au pays du G20 d'appuyer l'appel de l'Afrique en faveur, n'est-ce pas, d'une réforme de l'architecture financière internationale. Donc, les institutions qui sont nées après la Seconde Guerre mondiale, ces institutions que nous venons de citer, donc que les pays des G20 s'associent à l'Afrique pour dénoncer les institutions mises en place par les Occidentaux pour les permettre de dominer, de continuer à coloniser l'Afrique. Voici le point, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Assoumi Azali demande aux Occidentaux de se joindre à l'Afrique pour demander aux Occidentaux, n'est-ce pas, de réformer l'architecture des institutions que les Occidentaux ont mis en place et qui sont des institutions volontairement, délibérément mises en place par les Occidentaux pour les permettre de continuer à coloniser l'Afrique. Vous voyez une logique dans ça? Vous voyez une intelligence dans ça? Vous voyez une intelligence dans ça? Nous sommes à une ère où l'Afrique doit chercher à développer ses partenariats avec d'autres pays, avec d'autres États. L'Afrique doit chercher à remplacer les institutions financières issues, n'est-ce pas, de la Deuxième Guerre mondiale par d'autres institutions financières. C'est pourquoi les BRICS sont nés, la banque des BRICS est convoitée aujourd'hui par plus d'un sur le continent. Mais la partie qui fâche réellement, nous n'y sommes pas encore arrivés. La partie qui fâche réellement est la partie suivante. Et Azali va dire ceci. Il dit qu'il est nécessaire d'augmenter les investissements vers l'Afrique. Ça, c'est pas mauvais. D'assouplir la dette, même si on sait que même si vous payez comment ces Occidentaux, à moins qu'ils aient un intérêt
immédiat, mais ils ne chercheront jamais, au plus grand jamais, à assouplir la dette de l'Afrique. Donc il dit, à assouplir la dette de l'Afrique, et il a appelé les pays occidentaux à donner, voici la partie bizarre, à donner la possibilité à d'autres partenaires d'être présents sur le continent. Vous avez entendu ça? C'est le président en exercice de l'Union africaine qui demande aux pays occidentaux de donner la possibilité à d'autres partenaires d'être présents sur le continent. Massa, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Et c'est quelle intelligence? Nous sommes en face de quelle intelligence? Lorsque le président en exercice de l'Union africaine, j'ai dit CEDEAO ici, je parle du président en exercice de l'Union africaine. Lorsque le président de l'Union africaine, l'institution, l'organisation régionale qui représente l'Afrique, demande aux Occidentaux de donner l'autorisation à d'autres partenaires, quand il parle d'autres partenaires, c'est la Russie par exemple, la Russie, la Chine et autres, les BRICS, lorsqu'il dit de donner la possibilité à d'autres partenaires d'être présents sur le continent, qu'est-ce que cela veut dire? Donc jusque-là, on continue à demander l'autorisation à l'Occident pour que nous puissions avoir d'autres partenaires sur notre propre continent. Où est donc passée notre souveraineté? Où est passée notre souveraineté? Jusqu'à ce que un président en exercice de l'Union africaine se lève pour dire, chers Occidentaux, pardon, on vous demande pardon, donnez la possibilité à d'autres de venir. Est-ce qu'on a besoin de demander l'autorisation? On n'en a pas besoin. Les partenaires qui veulent venir, qu'ils viennent. C'est aussi simple que ça. Les partenaires qui veulent venir, qu'ils viennent signer des accords avec des États souverains. Si ça fait mal aux Occidentaux et qu'ils décident de couper leur aide financière, comme ils l'ont fait au Mali, au Burkina, au Niger, tant mieux. Est-ce que cela a fait disparaître le Mali? Est-ce que cela a fait disparaître le Burkina? Mais la réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Mais quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux, nous, Africains? Quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux? Mais c'est juste incroyable. C'est révoltant. C'est fâchant de voir que un président en exercice de l'Union africaine, au lieu de dire ces 4 vérités à ses Occidentaux, lui, il demande à ce qu'on puisse, que l'Occident puisse donner l'autorisation à l'Afrique de recevoir d'autres partenaires financiers. Chères dames, chers messieurs, c'est-à-dire le problème de l'Afrique, il est très profond d'abord. C'est pourquoi, nuit et jour, je ne me fatigue pas. On ne se fatigue pas, on est là, on donne les informations à temps réel, on décortique. Petit à petit, beaucoup vont comprendre. C'est pourquoi je vous demande de partager nos vidéoconférences au maximum. Comment comprendre en ce 21e siècle, en 2023, où les choses sont en train de changer, que une organisation régionale comme l'Union africaine puisse se mettre, continuer à s'agenouiller en face des puissances occidentales. Pourtant, ce partenariat entre l'Afrique et la Banque mondiale, le FMI et autres, c'est à l'avantage du FMI, de la Banque mondiale et des différents pays européens, des différents pays occidentaux. Quand est-ce les chefs d'État africains vont s'en rendre compte que sans l'Afrique, les pays occidentaux ne peuvent pas tenir, ne sont rien. Ils se nourrissent grâce à l'Afrique. Ils ont l'électricité grâce à l'Afrique. Mais c'est ce qu'il faut dire clairement. Mais il faut juste que, n'est-ce pas, nos dirigeants comprennent. Qu'ils comprennent la réalité pour leur permettre de pouvoir mieux défendre l'Afrique. Sinon, chères dames, chers messieurs, on est mal barré. Alors, je ne veux pas être très long, malgré qu'il y a beaucoup de choses à dire. Arrivé à ce niveau, il ne me reste qu'à vous dire merci à toutes et à tous. Il fait très chaud dans le studio One de la tribune de l'éveil des consciences. Nous n'avons pas d'électricité. Alors, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.
mwana karjahura hindu harudi ngondo yambe ukana wazungwe na mbulie wandu wa saya na maruhusu wandu wa saya waje ama mndu ya lolwa ambe mwambie mndu mme enda tsahemba biza hawara iho tena waje wadu ni pashi yede amna zali yali Afrika pia iho kutunguzi mwambie rukana atapapachenko kwa parozana ntike na mjufumo wadani mumpulili ya haju hampala pala ende ado riposheo guvayonai ngurongo onai na ujinga na ulaba tsaino aizo watukufu ngarjo hendelea na uomba Mwenyezi Mungu karina udazo kwa wakati wa urungu wangu wala karina urungu kwa wakati wa udaza ucha nimeye haina mwanama mtukufu wako ngurishiliyo ban ya wanise kengu jobani wa rongo ambona we manaradunge direct ila ndabora ile weza hamba rarenga reportage rekashi zungu rekashi arabu rekashi ngereza rekashi mbabi ya joshinda na nzihe bainge frazi mbili nge aje ileze shikomore za dunga sha omwe mbabi yo ngarjojo wikaziza o wajeni wado ishilia jena mna rishilia o kemise baje mna rishilia na taliambo rishilia o andu enji wasubutio wamba izo wikaya ule mengu pia ngwa ile wao iyo ndiyo nime yao haina mtukufu wa Kongo na uka ezenongo zendo na ibon siju hatu tijome makandida ambao ndio mweze voti wakeradi waelewane wabunguze wasaidiane wabehe waili hawo warar be namna inu gerisao namna inu ketuni kandu toma namna inu ketuni sa opposition sérieux namna inu ngayone sawa ya uka wandu wendo wasaidia azali yede mana watu wafikiana wanti wandu wasikini wao wakomori shikango wasikini wao wakomori wajutanganyia he maslaha ya henti haina mndu ajirejeze watunguwe mndu mzima wa mwamini yo eze fikira waona ukange mrahafu waona ukakaja paro kabanu watona shaka wandu ambetende bangari hudungao shama kandida shenda hamnati ya tutimize milion yoge tungolesa kwa wanti wandu maserie surtout les loranzori wanenele fujari linu quand même ikabidi mtanganyihe mwabenga tsasinga ndao meeting nzima hanyu azali hajota wainge mtanganyi hamone saserie shalenga bo meeting mabunjilo mararu mbajini mabunjilo maili mitami huili mabunjilo mane abonga mtuko sambali ya pia baho amezi walo haina bavu ndo wangari yasumana ndo batolo ngo wenchi tijao damkerabi wamba kwa tuhenda watime ata zevotizira wajado mbabasi kama na mtende bahi ngamjua wazema kriza ho wandu wa himili azali yoni yura kanzari mwambieni Mwenyezi Mungu jori nikeza khaire kamwa wenze enu wanzizensi hatu khairi mguna rere enu wanzizo shari mguna tumrejezasho Mwenyezi Mungu jori nikeza khaire kamwa wenze wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mtirensi